Hi guys, bantu banje mbaye ikaze no ofisiye Dore nk'isanzwe. Uyu munsi nyamukuru none ikintu cyatuzinduye abantu benshi mutunze telefone z'ibihumbi 20 cyangwa se bitewe n'uburyo zagiye zizamuka risimbiza, ariko akeshi izina ya amazina asanzwe yitunge gakeze amazina nkayo ngayo. Rero ikintu tugiye kurebaho uno munsi ni uburyo iyi telefone abantu benshi bakunze guhamagara, bamara guhamagara iyi telefone igeta recordinga ibyo maze kuvuga bigata byizana muri telefone. Noneho uburyo tugiye kureba muri izo telefone za 20 ni uburyo ibyo bintu wabifunga ntibizongere kuvuga. Mu gihe urangiza kuvugana n'umuntu nibite by'recordinga ngo bije muri file cyangwa se bije ku n'ahandi hantu runaka ngo bitware storage ya telefone byahise by'recordinga. Niba ubona ino video wari ikintu wakanda subscribe, like and comment, share. Niba hari n'abagenzi bawe baba batabizi cyangwa se nawe wabona utabizi wakandika muri comment ikindi kintu twagukoreraho cy'imanza. Twagiye ni ibintu byoroshye. Iyi video iri buze kumara basi nk'iminota 2 wihanganure bino video kuko wasanga uyikeneye. Hari n'abantu baza guha amafaranga nawe ukabibakuriramo kuko nge ni amafaranga menshi nariye, ni n'abantu benshi nabikuriyemo mu buryo bworoshye. Dore ni ibintu byoroshye. Turaza tukande ahangaha muri phone nk'isanzwe, ahangaha bahamagarira abantu bagiye kureba bahamagaye, ahangaha muri phone ariho dukanda. Nitumara kuhakanda turi buze gukanda ahangaha recent, ahangaha abo wahamagaye. Nitumara kubakandaho turaza tuza tukande ahangaha handitse settings. Akantu ka settings kari no haraguru muri kukabona, aka kantu ka settings aka kari hano haraguru ariko dukandaho. Nitumara kugakandaho muri kubona bari kuduha utuntu twishi, bari kuduha about carrier features, advanced setting, carry ID display, sound vibration, sim and network setting, bakaduha na Outcall recording. Rero muri kubona ahangaha ndetse Outcall recording niho tujye gukanda. Ubu ngiye muri kubona ahangaha karafunze, ahangaha ka Outcall recording ni hari automatic recording nyine, ariko tweho turate dukanda ahangaha ni nkanda ahangaha car akasa ibara ry'ubururu ndibuze ko amafunguwe, bivuze ngo nimamagara umuntu biri buze guhita byerecordinga bize muri telefone. Ariko ni nkanda ahangaha kuri ahangaha ngongira ngakanda nga kuri Outcall recording ndibuze kuba ngafunze. Ubu ngubu sahise aka kanya uramutumamagaye twavugana, ariko ibyo tuvuganye ntibya recordinga ngo bize muri telefone. Akaniko kandi n'abateguye no munsi nakantu koroshye kadasaba ubuhanga bwishi, ahubwo nuko ari ibintu biba naho umenye tubifiteho. Niba ino video yari wari uyikeneye koko wakanda subscribe and comment, share. Nawe wayikoze ndagushimira, aho turayikora nagushishikariza kuyikora ukiringa kuri muryango bantu banje. Ciao imvura igwa nisubira, tuzabonane muri video ibutaha. Niba hari ikindi kintu ubona twagukora wakandika muri comment.